the following question. They say ABCD is a parallelogram. Determine the coordinates of D. So let's say ABCD is a parallelogram. Bepaal die koördinate van D. So to be able to calculate the coordinates of D, we need to know the properties of a parallelogram. So om in staat te wees om die koördinate van D te bereken, moet ons die eienskappe van 'n parallelogram ken. Now the one that we're going to use here is that the diagonals of a parallelogram bisect one another. So die eienskap van 'n parallelogram wat ek hier moet gebruik is dat die hoeklyne van 'n parallelogram mekaar halveer. So dit beteken dat hierdie lyn en hierdie lyn ewe lank gaan wees en hierdie lyn en hierdie lyn ewe lank gaan wees. So this line and this line will be the same length, and this line and this line will be the same length. And because this line and this line is the same length, this must be my midpoint. So it's my midpoint for line AC and my midpoint for line BD. So omdat hierdie lyn ewe lank gaan wees, gaan M my middelpunt wees van lyn AC en M gaan ook my middelpunt van lyn BD wees. So step 1 is going to be, we're going to determine the midpoint M, the coordinates of the midpoint M. So my eerste stap gaan wees om die koördinate van punt M te bereken. If I've got the coordinates of point M, I can easily calculate the coordinates of point D. So as ek die middelpunt M se koördinate bereken het, gaan dit vir my maklik wees om die koördinate van D dan te bereken. So we're going to say XM is equal to XA plus XC divided by 2. En dan dieselfde met my y-koördinate. Ek gaan sê IM is gelyk aan IA plus IC gedeeld deur 2. Then I'm just going to replace my values. XI is going to be 2, XC is going to be 6 divided by 2. 2 plus 6 is 8 divided by 2, that gives me 4. So die x-koördinaat van punt M is dan so lank 4 en dan moet ek net my y-koördinaat ook gaan bereken. So dit gaan wees 4. And then if I calculate the y-coordinate, dan gaan dit wees min 1 plus 5 gedeeld deur 2. Dit is 4 gedeeld deur 2 gaan dan vir my 2 gee. And yeah, it's going to give me 2. So my x-coördinaat is 4 en my y-coördinaat is 2. Now it makes it easier for me to calculate D. So ek gaan dieselfde doen. I'm going to say XM is equal to. Nou gaan ek die koördinate van B gebruik en ek wil die koördinate van D uitwerk. So I'm going to say XB plus XD divided by 2 en ek gaan net my waardes vervang. XM, the coordinate is going to be 4. XB, the coordinate is going to be 1 and I still need to calculate D. En omdat ek deel met 2, gaan ek behaal aan die linkerkant met 2. So ek het 1 plus XD. So ek het 8. Dan aan my linkerkant, ek gaan die 1 aftrek om XD op sy eie te kry. So dit beteken die x-koördinaat van D in hierdie geval so lank gaan wees 7. En dan moet ek net my y-koördinaat uitwerk. So I'm going to say YM is equal to YB plus YD divided by 2. YM is going to be 2. YM
is before the equal sign, is equal to 2. YB is going to be equal to 3 plus YD. Okay, I'm going to times with the 2 on the left hand side. 2 times 2 to get rid of the 2 on the right hand side. En dan is 2 maal 2 4. And I'm going to subtract the 3 on the left hand side to get my y value. So it's going to be 4 minus 3. And that's going to give me 1. So my y coördinate, my y coördinaat van D gaan dan wees 1. So die koördinate van punt D is aan 7 en 1. 7 en